Fibroadenomi dojke su benigne, dobroćudne promene koje se javljaju u jednoj ili obe dojke. Sama reč fibro znači vezivno tkivo, a adenom znači žlezdano tkivo. Tako da možemo da kažemo da su fibroadenomi sastavljeni od vezivnog i žlezdanog tkiva. Zvanični uzrok fibroadenoma nije poznat, ali s obzirom da se fibroadenomi javljaju u ranom reproduktivnom periodu života žene između 15. i 25. godine života, kada je najveća estrogenska stimulacija na samu dojku, možemo da kažemo da je estrogen glavni krivac u nastanku fibroadenoma. Najčešća veličina samog fibroadenoma je između 1 i 3 cm i oni ostaju te veličine tokom celog života. Međutim, u manjem procentu slučaja oni mogu da se smanje ili da se uvećaju. Fibroadenomi su benigno oboljenje, mada u malom procentu slučaja, svega 0,02 do 0,3%, može iz fibroadenoma da nastane neko maligno oboljenje. Postoje nekoliko vrsta fibroadenoma. To su jednostavni ili simplex prosti fibroadenomi, sastavljeni od samog vezivnog i žlezdanog tkiva. Zatim postoje kompleksni fibroadenomi, kada osim vezivnog i žlezdanog tkiva postoje još neke benigne promene. Onda postoje višestruki ili multipli fibroadenomi, kada se u jednoj dojci nalaze 5 ili više fibroadenoma. I džinovski fibroadenomi, kada je veličina samog fibroadenoma preko 5 cm. Fibroadenomi se kod mlađih žena otkrivaju opipavanjem, palpacijom i kliničkim pregledom, ali se najčešće otkrivaju ultrazvučnim pregledom kod mlađih žena ispod 40. godine ili kod starijih žena mamografijom. Lečenje fibroadenoma uglavnom nije potrebno. Potrebno je samo radiološko praćenje. Međutim, u nekim slučajevima moramo da pribegavamo hiruškom otklanjanju samog fibroadenoma. Koje su to situacije? Ukoliko tokom redovnih ultrazvučnih pregleda sam fibroadenom menja svoju veličinu, ili ako pređe veličinu preko 2 cm, ili ako postoji neka bolna osetljivost, ili tokom redovnih kliničkih pregleda nemamo sigurnu dijagnozu da se radi o samom fibroadenomu, onda pribegavamo hiruškom otklanjanju fibroadenoma. Hiruška procedura otklanjanja samog fibroadenoma je vrlo jednostavna, bezbedna i bezbolna, s obzirom da se radi u kratkotrajnoj opštoj anesteziji. Po principu plastične hirurgije napravimo jedan mali rez i tako otklanjamo ceo fibroadenom. Svega nakon nekoliko sati, 2 do 3 sata nakon intervencije, pacijentkinja može da ode kući i da se bavi svakodnevnim životnim aktivnostima.